charagire chinza ikumi chabona marogo bekero rituko rya Jumamosi nsemere dibuna wenderete gutwara rituko rya origiyane nabaende kanisa nande bairanire nejiga kiringo kwari ani SMS yitu mwana mayeri nkwerere na rito gusangiri kuri rya ketego ikaboniga no kubori kwana ikaranso ike indi nkwerere kyagara na mange twagusangirerire anene keraba gabana bagendete ko basi county eri ya Mombasa kero bagendete mu rubiri obo induction eri akibajo korera bokoreri bwa basi chi county aho waigo ngomochora bare uyu chikoba umunyakero bw'ikiumbe kyo nincho kumanya ngobanyara bagochora asenseme yubo ndorojena obomo bwa simio obomo bwa Kenya kwanza gosobomo bwa serikali obo endete ko basensemeria na Ivasha kero bakurawa n'umurayi bwenze Dr. William Ruto ekarbara asensemeri nto chikwenda ko batebe ningi bagamba asensemeyo anekero umurayi bwenze atagete kubeke serikali ya yego chakemeremo ya yebene ayo ngati ya twakoreneria se umurago wabonige gosasa chinsejiga yokaba munenje uikomurinyo na bakwenda kutubwatia sensemeri yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oiga sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki na bako to tweet @Ndizi TV News bako karengel kia unetokere kirensa kiredaiga kwedira se namba irase screen ya igora boyo ko nkonya sensemeri yumunwe manyererio nigakurokwa shoshouta neriane Brighton Makoli. Hayo jinsa ikomini dogo ya jaka kurwase county ya Nyamira asebona banyakinyoro kurwase Kenyoro kiamiruka ime ya West Mugirango yigotoka se county ya Nyamira ni gobono bale no moichano monene asebono banyarire bakoboria serikali gokorobotuki boisaine ayani gagoja magega yomosae bw'emyaka 25 osiri obogima abwaye aburitukirigoro anekera umiranete na makweli ayo akero abantu barenge babire bamusaganete hasenjire yo ya batetura ki abantu bensemi banyarire bakwana anekero abateneri babanyanyimbo bageta sensemeyo na konyoro musaoyo wanyorera makweli haye kapata habari ya kwamba kuna mtu ambaye amekatwa kwa barabara hii ya kutoka Miruka kwenda Kisii. Nilipokimbia hapo nikapata ukweli kuna kijana mdogo kadri ya miaka 28 hivi amekatwa na amekatwa ile ambayo ameaga. Kujaribu kuuliza moja mbili ni nini kilitendeka, nikaambiwa ya kwamba kulikuwa na watu wawili walikuwa juu ya pikipiki, wakakuja wakasimama karibu na yeye mahali alikuwa anatembea kwa barabara. Mmoja akashuka, aliposhuka wakabadilishana maneno moja mbili, na baada ya kubadilishana maneno hapo ndiye alijomoa panga na kumkata kwa shingo. Huyo mtoto tulikuwa tunamjua kama mtu mzuri au kuwa na maneno yoyote, na tunahitaji serikali ingilie ndani tusaidie kama hapa Miruka. Abonjoroni aho nabali bakora imirimo yabo yo kwerigeria kirarituko nigobono bagenderete ko yaitira anene kerobogima bagenderete ko konga nebinto agusamagori yebinto ko kina sense yeito ya Kenya nonyembali bakora obonjorori obo nigobono banyarire bakoboria serikali kweswanania eri kwenda kibuna amagori yebinto ngokea ale Fred Mugaka noyomo gose numubundi okorosie binto kurwasi kibao nera sereri tebirumna kolengana n'obugimo bwa kongire bintu komenta nigo none biasara byayo gosobonjori bwaye boiranire inse abarayi bense tiaba tokonye uchumi ya beire igoro most ibuna bona amabuta achire igoro tatswa none baitayo omonda oju gwake sabu kogorale amabuta akanie bundi bona omonda orangata goisi na atiga tatswa bona totabwate none bayo bakore gasi igobona abarayi baito tibaturire samangana y'uchumi ntubona abantu abakasurasi ntutokomya abona magega yekiombekeri kyobochoria mo nechimbebe IBC kobwatuka marieta yaba MC bali bagojuko baba MC abachore gose nominated nigobona abakenya abesoke na kwemurunganiria anekero banyari bahote abuna marieta yonyarega kubwatukwa bali batarenge ababwatani bebyama aho aseboyego baburire munyakerubo bwekiombe kyobochoria mo nechimbebe IBC koerera kayaru system marieta yo ekarbarkanamna nigo batigetu isko Tumefanya uchaguzi Sasa watu wameona uchaguzi imeisha, wamechukua majina ya watu wengine wameweka. Sisi tunauliza Chepkati ukweli. Sisi tunaweza tuzienda court ama nini? Ukweli hiyo majina ilienda IBC. Mukaweka kwa Kenya Gazette kama majina yetu. Mbona sasa imefika tena mmebadilisha? Mimi nataka kumuuliza tu Chepkati na party yetu ODM.
Hiyo ni haki kweli? Ekerero bune kiona kirakyo ni okendete kwene kiwase county ya Turkana hasibo igaba menyi bense meyo nabaro ba mochiri abarai bali banyara bakuba nominate bali banyara bakwegwe biruge bya sibono ba mubori umurai bwense Dr. William Ruto anena ase obombori bwa Kenya kwanza kuligerera ingane elyo ekiagera bali batakere gochorwa na kwira mabagayo nigo bono batigire isko. Hizi nomination imekuwa haiendi kwa wenye wamepigania chama, inaenda kwa magirlfriends. Afadhali tuseme haki. Na ninakumbuka wakati mmoja Mheshimiwa Rais wakati alikuja hapa, His Excellency Ruto alikuja hapa Lodwar, alituambia na aliambia hata hao viongozi, sitaki kusikia complaint ya kwamba nomination imeenda kwa magirlfriends. Tafadhali Mheshimiwa Rais, nomination bado inaenda kwa girlfriends. Bado imekuwa ni biashara, inaenda kwa mandugu. Sisi wenye ambaye ni wanyonge, wenye hatuna mandugu kwa IBC, wenye hatuna viongozi huku mbele wenye watatusaidia kwa chama, na atatusaidia. Akasirika hiyo mambo. Sisi hatuwezi nyanyasa wakati wote. Wakati ya kunyanyasa ilipita. Kama ni wale walijipendekeza na hawa mama, wale walijipendekeza na hawa watu kuweka kwa list ambayo mtu anafanya baada anafanya kazi hata baada hajaretire, lakini unastukia ati amechaguliwa kuwa nominated MCA kwa sababu hata wale hawakuwa wanaonekananga. Haba Kenya ni gabagendete kurwe birengereri byabo ao anenekero umuroberio CBC gosengo jore kogendera ose otugetirwara yani gagoja ekero murai bwense Dr. William Ruto anyarede gakorosi gosate otubne kyombengeta kire korosi wa ekige kurigereri umuroberio yo nande kinyarge korete birengeri gosigisangire birengeri kurwa saba Kenya bono ni gaba Kenya bagendete kurwe birengereri ao asabande batebno umuroberio yo notakiro gendere asabande batebno umuroberio notakiro tukuterwe are. I would want us to continue with the CBC education because one, we've invested in time, we've invested also in you're able to learn with the kid directly. You're able to do activities with them. You're able to see the progress of what they are doing. And actually, with CBC, you're able, it's an all-rounded situation. Other assignment apart from maths and everything, then he has a task to do. This task